Туғандар, ассаламу алейкум. Биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 4 октябрь 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базары. Сокулук мал базарынан сиздерге малдардын бааларын билип беребиз. Сиздер каналды колдоп, тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар, достор. Кайнап атат, күнгө ишенбей. Qo'zi qo'chqor qancha ekan bayki? Qandaysiz? 17. 17 ga sotib otasizmi? Jo aldingizmi? So'ratam 17 ga. Qancha bo'ldi? Soda bo'ldi-ku bayki? Soda bo'ldi. Qanchaga berib edingiz? 15,5 ga. 15,5 mingga. Sodangizni bersin bayki. 15,5 mingga berib beribdi. Bu qancha oylik? 5 oylik, ha, qo'zi. Biroq yaxshi ekan bunda ham. Butuq shishib qolibdi kichine. Yaxshi. Monday bozorning ko'rinishini qarang. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayka? Qancha bu qo'chqor? 120. 120. Tishi qanday? 2 tish bo'ldi. 2 tish. 120. Soda bo'lyapti. Qanchaga bayka? Beryapti? 90 beryapti. 90 beryapti ekan, mana do'stlar. Ya'ni bu qanday liniya bayka? Graf dek. Birila boshmi? Ha, yaxshi. Buloqlari qanchadan? Echkilar. 10. Ha? 10 ming so'mdan. Mana. Ko'ringizlar, 10 ming so'mdan. Hoppa, jo'l ekan da bu yer. Mana qo'zlar qanchadan? Qandaysiz? 12,5 ming. Oho, yaxshi qollar qo'yamiz. Pensiyonsiz yaxshi? 12,5 mingdan. Tegiz surat urg'achilarmi? Qo'chqorlar. Nomer aytmaysiz siz? Yo'q. Ha, yo'q, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. 15? Ha, mana do'stlar 15 narimdan kelibdir. Semiz ekan. 18,500 so'mdan so'rab atadi baykem. Yaxshi ekan. No Romanovskiylarda bormi ichinde? Yaxshi qo'ylar. Har doim bo'ladi sizda? Har doim bo'ladi. Nomer aytib qo'ysangiz bo'ladi. Bunday kunlari alam deganda 059 75 74. Bo'l. Jindi ekan nomeringiz. Bayka, aqsaqal. Mo'ngiz qancha kishilar qo'zingiz? 17 deydi. Biroq yaxshi semiz, narindiq ekan. Aha. Onday qo'zlardan ko'ramiz. Bugun bozor yaxshi ko'rinishi. Mana. Andamasa ketdik. Mo qo'ylaringizning ba'lari qanchadan? Qandaysiz bayka? Ba'lar 20-22 dan tishlarichi? 18 4 tish 6 tish. Bozor yaxshi bayka? Soda bo'lyapti-ku? Ha, yaxshi. Sodangizlarni bersin. Mo echki uloqlari qanchadan bo'lyapti? 8. Semizmi? Ya. Semiz 8 dan bo'lyapti. Bayka bo'z echki qancha bo'z? 10 ming so'm mana. O'ta so'nin bo'z echki 10 ming. Siznikicha bayka bu nechki ko'p-ku? Ya. Buldağı 11 ming ekan bu. Semiz deydi bunaki. Oh, semiz ekan. Qarаңыз. Soda bo'ldi bayka? Qanchaga berib edingiz? 9 mingga berilibdi. 11 ming so'rab atadi bayka. 9 mingga berilibdi. Bir 500 so'm qo'shsa beraveradi kesdi. Ha, 10 ga to'g'aloq qilib. Ha, yaxshi. To'g'aloq qilib jengeme 10 ming olib beradi kes. Sodangizni bersin. Qo'zlaringiz qanchadan? Qandaysiz? Pensiyonsiz yaxshi? Ishteniz. Qanchadan bo'ladi qo'zlar? 13 dan. 13 dan? Ha, erkak urg'achi? Bordingmi? Manaki qo'zi qo'chqorlar ekanda 13 dan. Sizniki qanchadan bo'ldi soda? Bo'ldi-ku soda? 14 berdi. Shuga 14 beradi. Ha, buni o'zi qancha o'zi? Ya. O'zi qancha buni? Bas. 15. Ha, bu bo'lak ekan-da buni. Bular maydaroq ekan-a? Sodangizni bersin bayka. Ketdik endi. Assalomu alaykum, taqsir. Qanchadan qo'ylaringiz? 2,35. 2,35 tishlarichi? 4 tish. 4 tish qo'ylar 35 ming 200. Yaxshi. Soni. Bo'smi? Charba ekan-a? Malda yurgan. Baylaza bo'ladi ekan biro'sini, ariqroq. Aha, yaxshi. Mana ketdik andamasa. To'g'andar. Qanchadan ekan usul ekovi? Qo'y bu, qo'chqor bu? 48 mingga sotdim. 48 mingga? Biro'sin bu? 26 ga. Ekosin. Ha, ekosin 48 mingga. Bular qo'ylar bu. Qo'chqor. Ha, ekotan qo'chqor ekan-a? 48 mingga. Tishlari buzgan bo'lsa-lekmi? Buzili ekan. Mana do'stlar, ortidan ko'rsataymi? Mana pepel ekanda svet, a? Mana unday. 48 ga qancha 50 bo'lsa beradi kesda. 25 dan. O'zingiz qanchadan so'rab otasiz? Ha, 50. Ha, bo'ldi. Mana 50 so'rayapti. 48. Qanda 49 ekanda. Sodangizni bersin. Aha. Mana do'stlar. Mana yerda echkilar kelayotadi. Qanchadan? 8,5 mingdan. 8,5 mingdan. Yaxshi.
Mına 8,5 mingden deydi. Эми туугандар мондай хоролордун ичинен оптом саткандарды көргөзүп берейин. Могу кой канча экен байке? Кандайсыз? Козулуу кой, Баасы 26 сурап атам. 26. Тиши канча койдун? 6 тиш. 6 тиш экен. 26 ургачы козсу менен. Мынакей. Канча берди базар? 23-ке чейин. 23-ке чейин чыгыптыр. Жакшы. Содаңызды берсин байке. 23-ке чейин чыгыптыр, бер. Теке канча теке? Өткөн кукула? 20. Сатпадыңбы же бул башкабы? Өткөндө, ошол өткөн жумада. Убакыт деген зымырап эле өтүп атат я. Бат эле бир жума келип калып атат. Кандайсыз? Канчадан бул козуң? 16. Кочкор экен, Козу кочкор 16 миң. Номерин айтып кой. 509 Тушашпай айт. 0509 91 91 90 90 97. 97 20 миң сурап атат теке. Сүйлөшсөңүздөр болот. Жакшы. Кеттик анда эмесе. Могу козларды көрөйүчү, чарба козлар. Козлар канчадан? Байке. 13'te. Эркек ургачы? Erkek. Эркек кочкорлор 13 миңден экен мына. Достор, байлоого козу кочкорлордон алып байлаган жакшыбы же мондай койлордон алып байлаган жакшыбы? Кочкор канча экен? Билбейсиз. Ошону комментарийге калтырып кетиңиздер. Койлор канчадан байке? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Канчадан? 20дан? Бардыгы эле. Бардыгы эле 20дан дейт. Могу козучу? Козу эле 20. Могу 2-15тен. Тиш токтогонбу? Жок, мен тиш токтоп. Токтоп калган экен. Жакшы, момдай кочкорлор бар экен. Канчадан козуң? Ушул канча? 14 экен мына. Бакса 13,5ден берет экен. Козу кочкорлор, Свети кричит. Свети кричит деңизчи. Араша. Телевизордон чыгат. Кандайсыз? Телевизордон чыгабыз. Элге пайда, эл көрөт. Сиз келдиңиз. Алар келбегендер үйдөн көрөт да байке. Мына ушундай. Торпак канча алдыңыздар? 45 миң. 45 ургачыбы? Ургач. Болсун, буйрусун. 45 миңге музоо алыптыр. Музоолорго да өтөбүз, достор. Сага эмне пайда тарткан дейт бир тууганыбыз. Элдер көрөт. Мына коз кочкорлор бар экен. Жакшы коз кочкорлорду багам дегендер көрсүн. Кандайсыз байке? Канчадан баалары? 25. Тиш бузганбы булар? Буз элек, Тиш буз элек 25тен экен, бирок чоң экен, 5-6 айлык коз кочкорлор экен. Көп эле барбы байке же ушу 5өбү? 5өбү. Номер айтасызбы дегенимде? Жакшы экен бирок. Мынакей. Жаска чейин бакса булар да. Узун болгон коз кочкорлор экен. Кандайсыз, тууган? Койлоруңуздун баасын айтып коюңуз. Баалары бизге. 23? 23 миңден. Сода болдубу? Монда тартып. Азыр. Канчадан? 19-тан беришиз. 19-дан бербедиңизби? Булар бооз кысыр кандай? Кысыр этке байлаган экен, Канчадан бересиз? 20дан. Тоголоп. Содаңызды берсин байке. Кайсыны? Эчкини? Бул Сегиз көрөм, 2 тиш. 2 тиш эски сүт багытындабы? 8. Желин кантет я? 8 миңге бересиз. Базар канча берип койду? Базар берелек бол. Содаңызды берсин, байке. 8 миң дейт. Мынакей базардын көрүнүшү. Биз ары корого киреличи. Бересиз? Канчадан кылып койдуңуз? 9дан. Козулар экен, майда. Ургачылар бекен. Эркектер экен, коз кочкорлор. 9дан бербей жатасызбы же? 9'dan berбей атам. Канчадан? 10'dan. Ana bazar эми. 10'dan берем дейт, 9'dan берип атат аларман. Эми келишип калат буйруса. Могу койлорду көрөлүчү. Кимдики экен бул? Яктык, Тууган, койлоруңуз канчадан? Байке кандайсыз? Баалары? Алар 35ден 2 тиш токтулар. 2 тиш токтулар, баалары 35 миңден экен. Мына. Достор, көрүңүздөр, 35 миң сомдон. Азыр бул валейкум, кандайсың? Козулар көп экен. Мына тартып коюңуз. Тартып коюңбу? Мына тартып коесуң. Ушундай сак окшогондор көбөйсө экен. Тартып койду экен. Канчадан козуларың? Деп айкен. 13 миңден? 13.500. 13.500 ургачыбы? Ургачы бар. Бардыгы ургачы 13.500дөн экен. Мына. Оптом. Түшүп бересиз дагы, Бардыгын алам дегенге. Бардын алам дегенде бир аз жол коюп беребиз. Жолуна.
Koyup beretken. Nomerni qoldirib qo'yamiz, balkim alam degenler bo'lib qolsa. 0772 menen 99 99 01 çalыңızlar. Yaxshi. Mana qo'ylar bor ekan, cho'ng-cho'ng. Bu qo'yni qarangizlar, qo'chqor do'yli bo'lgan qo'y ekan mana. Bu charvalar kimniki ekan? Charva emas, bu soy. Ha, sizniki? Qanday? Soyishlar bu, semiz. Semiz. Qancha bosh bor bu yerda? Cho'ng-cho'ng. 41 baş. 41 bosh. 28 dan. 28 mingdan. Mana do'stlar, tishlari Ko'chayin. 2 tishdan to'g'ri cheyin ekan. Nomerni aytib qo'yamiz. 0770 0770 16 16 85 14. Mana 2 qora. 2 qora bor ekan, bor ekan. Ha, 41 baş. 41 bosh. Bunda yaxshilab savdolashsa tushirasizmi? Tushirasiz, ha? Dastavkalar qanday bo'lib qoladi? Dastavka qilib beradi. Qilib beraverasiz. Aqcha o'tirsa qilib beraverasiz. So'g'atda liboja qilib beradi. Ha, mana to'g'anlar. Ko'rdingizlarmi? Chalingizlar. Rahmat bayka. Mana do'stlar, mana merinoslar bu semishdir. Merinoslar qanchadan semishdir? Ha, bayka. Qancha? Baykam jim beryapti, bor-ku. Yaxshi, o'ta soni. Bayka, baholari qanchadan merinoslarning? Ya. Baholari Aytib qo'ying. Aytmaysiz bayka. 20 ming. Ha, bo'ldi. 18 mingdan 20 minggacha ekan. Mana o'ta semiz ekan. Do'stingiz tartib qo'yaylik. Qanday bayka? Qanday? Yaxshizmi? Ishtaniz. Bu qo'ylar bu. Qo'ylar. Ha. 25 dan so'rab o'tamiz. 2 tish, 4 tish qo'ylar. Yosh ekan, 2 tish, 4 tish. Boduri 25 mingdan be. Mana so'rab o'tasiz, qancha bosh bor bu yerda? 20 bosh, 23 dan bo'ladi. 23 mingdan bo'ladi. Bir qorovi. Bir qora. Bularga qo'chqor qo'yilganmi? Qo'yilak. Qo'yilak. Qalan qo'yib oladi. O'zi. Nomerni aytib qo'yamiz bayka. 0707 0707 29 29 56 81. 81? 81. Bularni bordoqqa dele kirgizsa bo'lchida ekan. Mal qilsa dele bo'ladi. Gutkonga. Yaxshi, jash qo'ylar. Jash qo'ylar. Qayoqdan qo'ylar o'shanda? Arashan strelnik. Bo'ldi, mana Arashan aylinan. Ma'qul bayka, savdangizni bersin. Mana do'stlar, tug'anlar qo'ldan kelishincha ko'rgazib berib o'tamiz sizlarga. Like'lardan ayavayla bozib qo'yingizlar, o'moy sizlar uchun. Uyda qarab turgan barmoqdan bir qo'yasizlar bo'ldi. Bu qo'yni aldingizmi? Yo'q. Qancha ekan bahasi? 30. Tishichi? Tishi 2 tish. 2 tish. Yaxshi ekan, ha? 30 dey. Bularni tortdik. Naki charbalar bor ekan. Qandaysiz bayka? Qanchadan bu charbalar? Charba bezet, pilla qo'ylar 15 yarim. Soyishga jaraydi. 15 yarim? Yaxshi. Qancha bosh bor? 37 bosh. Yoshmi bular? Bular qozlar ekan. Bir yoshlikda, 2 tishda, 1,5 yoshliklar ekanda bular. Nomer aytib qo'yingiz. Shoshmang. 0702 33 04 26. Mana chalsangizlar bo'ladi. 37 boshi. Bari so'yishga jaraydi. Büt jaraydi. Qayoqdan qo'ylari? Narimdan kelgan qo'ylar. Yaxshi bayka. Yo'q, siz tushmaysiz, o'tiravering. Buni qo'ylarni qana tartamiz. Shunday. Do'stlar, qanchaga oldingiz? Siz sotasizmi? Yo'q, biro salib turayindan. Ha, bo'ldi. Qo'y qilib ol debmi? Ha, mashallah. Buyursin anda.